Hakasngi no vote na kabentak election Khasi Hills Autonomous District Council but Jainti Hills Autonomous District Council haka arpoi terik rempang araja arpusan ka kubor ka balayo lum ka long ukurtong ka National People's Party ulayo ban kurjing job na ka Nongkle constituency. Sachsen ka nam go bodo go jisaw mo chaw lai tre ka ran nong thau wada em lang wa in adu wasdang ka jinglai ti ye ka kam election but don't never skill blai em lang in pulai wi na ki no jing wit jingwa jingma jingsu sa mo blai de wi nga ka nigalat but the ku bodo upo biya ka jingthong te haka juga por ngadal yang nga kani to ka sen ke wasu daman biang akaun disi haki last time mencuba arajar niau daman kaum CM but community la boh ketika por upoi biang seketong uyok so ya uchibi yang ka JHDC hawo kini ya galen tai ngana liang nga kaum juman nadu por mencuba kular chakri hok upai ba kular wanra ya kasuk kasain karoy kapar kada masnat bat ngana liang nga mudu jukrmena wa hakini kisne mo dep em ka crisis financial yang ka JHDC bat karmena wa hakini kisi ketume go dau chnai rangkat de em langi wa uya trebor ba tristomi namta uyo ya ka salary yang kinong kre ta ngana liang nga to kini ki kwa pau ta ikublela ikipai ba no katsan wa mayanga ka kling sudong yang ka art sars ngano kli de krestom ki de doyak ki bat wanra ki nga skathong ta season la ikubleu yo borom yo krat wa pulai hagni jilal ti ngam em kanu nu kucing wit kucing wa kucing mensu masnam bat em lang blai chui lembaga jikku pe yang ku Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha kam kta ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi ling ba ko office jong